le morahe la mana ya le mahudiso ka go setse go supile jalo o tla gakologela gore mokwaledi wa lephata la temothuo re ibineng o setse a supile jalo gore tlhaelo ya metsi tota e ka kwano re ntaura go amogela mo Botswana television o ka re bolelela gore sediba se sa lona sa morahe se simologile hanne gore maiso ke bidiwa se go motswantau ke mothusa modula stilo wa committee ya sediba sa morahe se se bidiwang Tsabo Mokala community borehole sediba se re se government se borulo ka 2001 government a se neela morahe ka 2022 through waterfest jaanong sediba se re thusitswe ke ba animal production gore re se gokele le ba VDC ya Tsabo re se goketse sa bereka se na le molao motheo se na le tsamaiso se na le maloko mme gone jaanong yana maloko ke gona a gorogang ko go sone setse re na le baloko a le 7 ba ba setseng ba le teng ba bangwe ba ntse ba etla re na le batho ba ba registerileng go ya teng borre ba le 23 bomme ba le 10 le banana ba le mo teng bana le bogole re na le ra ba amogela mme ga se batle ga se ba supi kgatlhego mme ra ba rotloetsa gore ba tle teng sediba se ke sa morae thata yang se se nosang lerolo se sane dipudi le dinku se thusa yang balemi ba kgaolo e mawe sediba se se tsile go thusa balembarui ba kgaolo e se tsile go thusa balembarui ba kgaolo balembarui ba kgaolo ya Tsabo ba ntse ba sokola tata ba dihutsana ka go gametse ka dikupu mo dithepeng tsa utilities go mo go tsile go hera emma sediba se botlhokwa mme keng ba rui ba le butsana gona maloko a sone mawe sediba se go sha ne re se bula ka 2025 March se bereka sana sa diega se diwa ke gore re batla lehatsi pele ra batla madi a go se gokela so se ga bo gona le madi a die a go kopa kwa maphateng a rologaneng ke gore ke gone le se bereka ngwaga o ka March ba limbarui ba etla mme re ba soloetse re ba ntse ba etla re ba soloetse gore ba tla ebile ra ba rotloetse gore ba tswa mo dithepeng ba ntse dipudi mo Tsabo mo toropo Tsabo ke toropo ga e ba tse dipudi re ba rotloetsa gore ba ye ko sedibeng sa morahe emma lenaneo la simolodisiwa gompieno ke tautona la go tokagatsa mahudiso sabe sa lona keng lona le le mokgatlho wa sedibao maetso sabe sa rona mo go ba Conservation International ke gore re tle go ba retsa re be re tsa ditaelo ya ka batla ba re laela re be re super re bua go pile gore go na le di-supervisor tse di tlabe di wana gore thulaganyo ya bone ya atlega ya tshomarelo mahudiso re tsile go direla yalo re ba setse morago emma ga go na le selo sa kgotego ya lehatsi ka kwano seemo se ntse jang se west kwa kono se west kana re bone pula ka mid February ngwaga ono ga rena boja go dule se boja mo bidiwa segwane ga se boja e tla ka July go bo go shile re be re boela go mathateng re mo go kgotego ya lehatsi ka kono intsi thata balembarui ba ka gone ra sokola in terms of kgotego ya lehatsi intsi thata mme kana dilo dipedi tse rona ntse re di itse e ntse le go hokotsa leruo ka thekiso e ntse le batho ba ba nang le dipolasi jaanong thekiso ya leruo ka kwano e ko tlase theko e ko tlase borramelara ba re tsietsa rammelara o tla ba gore a re kgomo ga e tsamaya 240 o e reka ka 20 pula ga e ka gata 260 e boela ko go 15 pula a ba go ga 4% yo re sa itseng gore kwa eng le gompieno re sa le re batla go itse le balembarui ba kgaolo e gore 4% o kwa eng le gompieno ga re itse re mo mathateng a masho goromente re kopa a re thuse ka theko ya leruo re kgone go hokotsa leruo re lo rekwa emma palo yone ya leruo a e re ka tswa re e amilwe ke gona go tlhoka mahudiso jalo thata dikgomo di sule ngwagola ka October, November, December dikgomo tsa balembarui ba kgaolo di sule thata le dipudi di sule di sa bolwe ke bolwetse di bolwa ke leuba di bolwa ke yone kgotego ya lehatsi emma jaanong lenaneo le barui le sologela gore lone le leng gore tlabe le rutiwa jalo ka go tokagatsa maduo le sologela gore lenaneo le tswele mosola go le kana kang lenaneo le la Conservation International re sologetse maduo a matona thata mo go somarele mahudiso jaaka ke utlwile ba re batlile gore ruta
ke kopa gore balemmarui ba kgaolo ba tse dithuto tsa bone ka kelotlhoko gore gongonyana le tle le re berekele mme goromente le ene a re thuse a re ke leruo re gokotse leruo ga lo ka tsala nako lo tla tsalang ga pula ntse e le teng emma ke di gape dikgwetlho tse le kopanang le tsone e le barui ba kgaolo dikgwetlho tse re kopanang le tsone mma ga leuba le tla go tsena goromente o tla ba re ga dijo tsa leruo a di subsidize ka 30%. 30% ga e re berekele gotlhelele kana o tla itla le gore go na le balemirui ba godimo ba ba gagare ba ba ko tlase jaanong balemirui ba ba ko godimo ga go setse go na le leuba le senne meno jaaka le tlabe le ka sena meno ga tsena a itlhala dikgetse tsa di-calcium di le 10 o di tsaya tsotlhe yo ko tlase ga gona se a se bonang go tsogong ba bamo ga ba stoki dijo di a tlhaela ga ba tsenye dijo mo madirelong gore se rile re se ne le tsamaiso kana se na le molao motheo jaanong se go ne le tsamaiso ga go mongwe le mongwe ga inosetse re laotse gore go no se dio gologolo go ngwahela ba kgone go disalana e re gokotsa le bogodu jwa leruo jaanong ga ba ntse ba nosalana go one yo mongwe ba tla kgona go tlhokomalalana ba disalalana yo mongwe a tlhoka selo go ene a ka se bona ga se dibjang a re so sa mekisi jaanong go no sediwa go le one go jalo mo beisane le ngwahela ga go itirelelwe hela emma ke le leruo le leng gore la tisitse go le rua thata kwano kwa ntle ga dikgomo maetso ko ntle ga dikgomo re a tisitse podi le nku ke lone le jaanong le nnang ko pele re kgobile marapo ke 4%. jaanong go na le matlhabelo mono a small stock a bathwa a e leng gore re a soletse gore a ka bulwa nako e nngwe le nngwe mme re soletse gore a tlile gore berekela gongwe one ga nna go na le 4%. jaanong balembarui ba setse ba ganna thata mo leruo lo lo sesane emma ntse dikgomo di le teng mme balembarui ba kgaole ba kgobiwa marapo ke 4%. jaanong o ka re thulaganyo ya dipodi e tla nna ko godimo thata emma o no lla yalo ka thekiso ya dikgomo gore ne la akanya gore puso e fetole eng gore le kgone go rekisa dikgomo tsa lona re akanya gore puso ko BMC e tlhabologe e reke dikgomo ka price e botoka last bana ba re ba reka ka 48 pula per kg jaanong ga e le gore ba reka yalo ya ka ba bua a dituelo di tla ka nako not 14 days kana o bo rekisa o na le mathata jaanong 14 days o montsi a o akanya 14 days motho bana ba bele mo isong a e bogolo e nne ya ka bogologolo hela bogologolo o ne o tlhaba dikgomo gompieno ka moso go dira di-check the following day o bona madi o a tsamaya wa gae 14 days ya kgaolwe emma gompieno ga se go simolodisa lenaneo hela ke tsaya gore se sengwe se se botlhokwa ke gone gore motlotlegi Tauto na re boko kana mo kgaolong ya lona le le balemi le le barui le ikutlwa jang re motlotlo ka bile o mošwa se re ka pagama ka October 2024 ga se ke atle mo kgaolong e re sa le re moana ipapatsa jaanong re mo pegile o gorogile re sologetse dio tse dintsi mo go ene dikgakololo dithuso mananeo a puso Tauto na pusetse mananeo a puso a nne teng a berekang bothuo lotlotlo temo lotlotlo a di tsene Tauto na re thuse subsidize ya dijo tsa dikgomo a e busetse re kgone go re soletse dilo tse dintsi mo wena ka bile ke monana Tauto ke monana a se ya gore go 1.4 ke my boy he re bua yalo ka balemi re le balemi
ba kgaolo e ka kwano ya gore sediba se re bua ka sediba se le nosi a se lekanye barui ba kgaolo e. Nyama sediba se ga se a lekana tsa bong kgaogantsho ka di-ward di le tharo re na le tsa bong north sediba se di bua yana se go tsa bong north re na le tsa bong east re na le tsa bong west a ke re tsa bong south re na le tsa bong south jaanong re tlile go pata utona gompieno yana gore ka gore sediba se lehelo le le nyenyane baleng barui ba ba jaaka utlwa kere tsa bong o na dikgotlana di le 10 go na le badirelapuso ba batla mo kgaolong e ga ba tsena mo ba kgatlhegela go rua ba go nosa go sedibeng sele ga ka re ba leleka ka re puso ya gompieno ja ditshwanelo ga nke ka ra ba koba jaanong re ke kopa gore ntla re tla kopa tautona gore ga ne e le gore o ka kgona tswetswe ke tamara ke re tswetswe ga ka kgona ko tsa bong east go nne le sediba se se tla caterelang ba ba kaba ko tsa bong south go nne le sediba gore re se ka ra kgotlhagana go golo gongwe hela once re ka kgotlhagana go gongwe hela ra go tlhoba go gale ka boheo mme ga re ka nna re harologane nya go tla ya gone emma jaanong ka lena le leruo ke le sa rekise leruo la lona la dira sediba se sengwe maetso re ka leka jalo jaaka ke go boleletse dikgomo tsa leruo lo sule ngwanaka sa bobedi ra re theko e sentse le botsana e ko tlase jaana re goromente a re tse tontobi re tla goroga emma re tla itirela a re ne metse ya lene tse dingwe re tla iteka thank you ma yo e ne e le re Sekgomotsong-Tau e le mothusa modulasetilo wa sediba sa morahe sa mokala tla gakologelwa ya le gore sediba se morahe wa kakwano wa tsabong o ne wa sehiwa jalo ke puso kana sa dirwa ke puso ka ngwaga wa 2001 mme mo nakong ya gompieno ba a supa jalo Rentau a supa jalo gore go ntse go le butsana tota batho balemi tota barui ba kgaolo e ba ntse ba tla ka dipalonyana tse di kwa tlase mme yaanong ka gore ba se tsosolositse gore jaanong ba simolotse go itemogela kgatlhego mo baruing go nna maloko tota sediba se mme tla re bua jaana ka sone ka gore e tla re moragonyana ga thulaganyo e ka kwano e ya kwa bokhutlong tota motlotlegi Tautona Re Boko a ye go se lekola jalo a ye go se bona sediba se re buang ka sone se mme mo nakong ya gompieno mo nakong e nngwe le nngwe hela ke buang ha motlotlegi Re Advocate Dumaboko o ka goroga motsotso mongwe le mongwe go sologetswe jalo gore a goroge mme mo nakong ya gompieno ke ga ke le ba ko morago ga ka ke bona jalo mo ditshwantshong tsa me ko morago kwa ke bona jalo tona wa lephata la ga Tautona re kana wa ofisi ya ga Tautona Re Moeti Mohasa ke bona jalo motshwarela tona wa lephata la temothuo Dr. Edwin Dikoloti le mothusa tona jalo Re Ignatius Moswane mme mo nakong ya gompieno jaaka o bona batho jalo ba ema ka dinao ke nako ya gore motlotlegi Tautona a goroge mo sekonteng ye nngwe le nngwe hela ke go gakolle gore mo tsabong re bua ka lenaneo la ecosystem based and mitigation go lebile jalo mahudiso tota a lehatshe leno ga go a lebiwa mahudiso hela a kgaolo ya tsabong go lebile jalo lenaneo le le simolola kwano gompieno mme ba lephata la temothuo ba ileng gore ba okametse lenaneo le ba supa jalo gore e tla re le sena go simolodisiwa kwano tota le phatlaladiwe le dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe leno go lebile jalo kwa ileng gore temothuo ra itse gore ba e rata bobe dikgaolo di tshwana le BONGWE tse e leng gore ko go tsone barui tota ba ntse ba lla ka kgotlego ya lehatshe gone ko BONGWE kwa ke gone ko dikgaolong tse e leng gore di tlabe lenaneo le phatlaladiwa ko go lone le phatlaladiwa le bokwene le phatlaladiwa le dikgaolo tse dingwe mme mo nakong ya gompieno go goroga ene motlotlegi kana moeng wa letsatsi la gompieno e le ene Tautona Advocate Dumaboko a goroga jalo a amogelwa ke matona le baeteledipele ba puso le kgosi wa motse o ka kwano o mo tsabong go tla go simolodisa lenaneo le leng gore le eteletse pele yalo ke lephata la agriculture
mo tla bona gore e le tumalano tota ya mahatshe e le tumalano ya mahatshe gore go tlhabololwa yalo mahodiso mo kgaolong ye ya Afrika kana go tlhabololwa jalo mahodiso lefatshe ka bophara go tla bo go lebile jalo gore go lebile jalo seemo sa tepoloapi se leng gore go gangwe le gape go buiwa ka sone gore ke sone se amang kana se amang mahodiso ka lebaka la gore naga jalo ya kgothega mme re morago ga go sena mahodiso le ruo kana dipalo ya le ruo lone e hokotsege tota mme mo nakong ya gompieno motlotlegi Tautona Re Advocate Duma Boko o setse a gorogile o na le jalo le matona a puso mme mo nakong ya gompieno tla ke sutele jalo pina ya setšhaba ka jalo ke tabe re santse re eme jalo botsadi ka boikokobetso ke laleditse apostol moruti wa rona Re Benjamin Madiego go di bulela ka thapelo Taketse le sebaka se ke dumedise Tautona wa rona Re Gideon Taketse sebaka se ke dumedise Tautona wa rona Re Duma Gideon Boko botlhe le batona otlhe a puso baeteledipele botlhe ba puso le dikgosi tsa rona le phuthego ye ka leina le le maatla la Kgosi Jesu ta re boihe modimo re rapele mme o ke sale ke nna mo strateng 2005 yaanong le gompieno tsela e tetse nako ya teng tota ne ke santse ke le mongwe hela re le babedi re le bararo yaanong gompieno go tetse yaanong yaka go tetse yana ditlhabololo ga dingwe tsa mo strateng ga gona ko re itlhomang teng bongwanaka ga gona ko re bona metsi teng ga gongwe re reka merogo e tswa ko difarmong e batla go tlhatswiwa gona ko re ka rwalang teng ene bontsi ba rona ga rena dikoloi tse re ka di thusang gore re ka go tsa bo metsi re ka ya malapere ya di-toileteng go mo go bokete mo go rona ha re nna ha batse re be re ipaakanyetsa yaanong go tsana sentle mo lenaneong la rona la letsatsi
the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, ga mmogo le bagolo hela botlhe ba ba ka kwano, ga mmogo le beng ba tsa bong le mafelo a ba ipileng lolone, ke a le dumedisa ba gaetsho, ke bidiwa gote Nao Lenkopane, ke tswa kwa lephateng la lefatshe le temothuo mo ofising ya kanamiso ya mafoko. Ke tla be ke le ka kwano go lo tsamaisetsa letsatsi le tiro e botlhokwa e, mme ga ke nosi. Ga o nosi Neo, o na le nna go tswa kwa lephateng la thuto le e leng gore re le bitsa Ministry of Child Welfare and Basic Education. Nna ke taba ke na le wena mo tsatsing leno kgaitsadi aka ka lebitso ba mpitsa ba re John Mangwe Thabano, ke Principal Education Officer 1 gone ko ke dira le inspection ya dikolo. Re a leboga, re tabe re le mmogo botsadi re le dumedisa mo mosong ono mo leine le le maatla la ga rarona Jesu Kriste. Amen. Ba gaetsho re dumedisitse ka mogolokwane o kalokalo, re meletsa tsa mahodiso. Ke sa gago molaodi. Ke a leboga mme wa motsamaisa tiro. President of the Republic of Botswana, tona ko ofising ya ga Tautona Remohasa, Acting Minister ko Ministry wa Lands and Agriculture Redikoloti, Assistant Minister Trade and Entrepreneurship Honorable Matote, Assistant Minister Local Government and Traditional Affairs Honorable Muswani, members of Parliament present here, Kiboni, MP Kwapa for Joanne Mabudzane, le MP Ligutlane for Kalahari North, Kositoto wa Motswarona wa Tsabong, le magosi otlhe a leng hano ba ba motsologile mokgosi go tswa go dikgaolong tse di harologaneng tsa kgaolo e ya go tswa go metseng e harologaneng tsa kgaolo ya Tsabong le mo Botswana ka kakaretso. Modulasetilo wa council ya Tsabong Honorable Motlanke le baeng ba bo molekana gago ba ba go etetseng gompieno, heads of international organizations ke Gadimile Conservation International, mogolwane le team ya gago, CEOs or representatives of CEOs associations, Badulasetilo ba the VDC, the media, all invited guests, ladies and gentlemen, ke a dumedisa ka pula. Betso ke ema hapela ga lona ha mosong ono ka boitumelo jo bogolo. O kile wa bona o itumetse o na le maikutlo a o ka reng o ka boka mme o se mmoki. O ipotsa gore o tla lala o dirile jang. Tiro ya me e khutshwane betso ka ga ke mmoki nta ke tsenegela mo go yone. Ke kitsiso baeng. Nta ke simolehela ka ene tlhabatse ya lehatshe la Botswana. President of the Republic of Botswana, an advocate of law, ladies and gentlemen, President Advocate Duma Gideon Boko. Thank you, thank you. Ke be ke tswalela ka go lwitse President Honorable Moeti Caesar Mohwasa. Ke tona go tswa go
ke be ke tswela ka go lo itsise motshwarela tona wa tsa lehatshe le temothuo, Acting Minister of Lands and Agriculture, Honorable Edwin Gorataone Dikoloti. Ke mo parlamente wa kgaolo ya Good Hope Mathithi betso. Re be re tswalela re na le Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable Mokwaledi Ignatius Muswani, Member of Parliament for Francistown West. Re be re tswalela re na le Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable Barati wa Mathote. Honorable Mathote ke MP for Sorowe North. Ke be ke tswela ka go lo itsise members of parliament re na le MP for Joane Mabutsane, Honorable Umphimetse Kwapa. Re na le member of parliament for Kalahari North, Honorable Reason Lekutlane. Ke be ke tswela betso ka go lo itsise kgosi ya motse wa Tsabong, David Setelo Toto wa bobedi. Re na le maloko a ntlo a dikgosi gareng ga rona ga betso, representing Kalahari South, gape e le kgosi ya motse wa rona mo kgaolong wa Kisa. Re na le Reetso Kgosi Matshidiso Light ba beile. A emetse Kalahari South ko ntlo ya dikgosi gape a tswa mo kgaolong ya rona e le kgosi ko motseng wa Kolonkwaneng. Re na le Reetso Kgosi Moroka wa Ntlha Peter Tumaeletse wa bone. A emetse kgaolo ya Bobirwa ko ntlong ya dikgosi. Re na le Kgosi Reetso Kgosi wa motse wa Bobonong. Re na le Reetso Kgosi Ezekiel Jewel. A emetse kgaolo ya Ngamiland ko ntlong ya dikgosi. Re na le kgosi ya motse wa Shorobe, Reetso Kgosi Tlotlang Dingalo. Ke tla kopa go soboka magosi a rona mo kgaolong metse ya rona ka go tlhomagana ga yone go simolola hela ko Stressendam go tla go ema ko motseng wa Kokotsha. Re na le magosi a rona a leng hano. Re be re na le baeng gape magosi go tswa ko Ngamiland ko kgaolong ya Bobirwa, Mabutsane le Hukwintsi. Ke lo lemogile barara. Re na le modulasetilo wa council ya Tsabon District Council, Honorable Elias Motlanke. O na le molekana ga go modulasetilo wa council ya Mabutsane District, Honorable Tuelo Peya Zulu. Re na le motlotlegi modulasetilo wa council ya Bobirwa District, Honorable Johannes Gausikelwe. Re na le Senior Vice President go tswa ba di development partners ba ba leng hano, Senior Vice President Africa Division ko Conservation International, Dr. Jimiel Mandima. Ntse e le go tswa ko Conservation International. Re na le re na le Chief of Party BOTSWANA me Phosha Segomelo. Re lemoga go nna teng ga team ya gago me Segomelo from Conservation International Botswana and also from the Africa office. Ke be ke tswelela ke supa moemedi wa Food and Agricultural Organization, FAO, Mekhala Mukavi. We have Permanent Secretary in the Ministry of Lands and Agriculture, Reetso Kabelo Ibineng.
Acting Deputy Permanent Secretary go tswa gone ko Ministering wa Lands and Agriculture a lebagane le livestock farming Dr. Kefense Motshegwa. Botswana Police Service Divisional Commander South Senior Assistant Commissioner Tuelo. We have Chief Executive Officers of Government, parastatals, kana the representatives Baba Linghanu, Kilemoga Hagunali Sida, Lia, Bamb, Botswana Meat Commission, Linadi, Realole Moha, Baholoani. Hagiweta, Kenali, my colleagues, Hotswaka Lauding District Commissioners, Renali Bubiro, Renale Mabutsani, le Northwest. Ki alo leboga balaodi ba ba tlotlega. Ga ke wetsa ke tla hetsa ka go ipolela ke nna molaodi wa kgaolo ya Tsabon district ke bidwa Levis Thupa ke a leboga batsadi ba me. Thank you. Are lebogeng molaodi ka legofi ba gaetso ha go nna ha batse. Re be gape re boe ra mogele baeng ba rona ka legofi le lekalo. Re tla be re emeletsa jalo Kgosi David Setelo wa bobedi go tla kwano go tla go ramogela mo motsing wa gagwe wa Tsabong. A go re supeng gore kgosi yo ke wa rona re mo emeletseng ka legofi ka megolokwane. Gape ra leboga kgosi sebaka ke sa gago. Ke a leboga motsamaisi wa tiro e ya botlhokwa ya mosong ono. Motlotlegi Raetsho Tautona wa lehatshe la Botswana, Advocate Duma Gideon Boko le lekoko la gago. Batlotlegi matona a puso jaaka re ntse re a tlhalosediwa hano ka thulaganyo ya bone e hapegileng. Bakwaledi bagolo the PS le bomonna o jaaka lo ntse lo tlhalosiwa hano. Raetsho molaodi le bakaulengwe ba gago balaodi go tswa ko dikgaolong tse dingwe jaaka di tlhalositswe hano ga mmogo le ditlhogo tsa maphata a puso tse di leng hano le maphata a ikemetseng ka nosi the parastatals. Motlotlegi modulasetilo wa Tsabon District Council le bakaulengwe ba gago baduladitilo go tswa ko dikgaolong tse pedi tse di balolotsweng ga mmogo le bathusi ba lona ga mmogo le batlotlegi makhanselara le bakwaledi bagolo ba council secretaries. Batlotlegi maloko a ntlo ya dikgosi ba lo emetseng kgaolo eno ya Kalahari South ga mmogo le bakaulengwe go tswa ko dikgaolong tse dingwe le bone e le batlotlegi go tswa ko ntlo ya dikgosi bokgosi Joel jalo le kgosi go tswa ko kgaolo Nyanga Miland. Modulasetilo wa Kalahari Land Board mokwaledi le maloko magosi le magosana lotlhe ba lo leng hano ba lo tswa mo kgaolong le ba lo re etetseng hano magosi go tswa ko dikgaolong tse dingwe. Divisional Commander South le bomonnao and other disciplined forces. The head of Conservation International le bautsi le nabo
ya ka lontsolo tlhalosiwa ho batsadi, the business community, badula ditilo ba di-VDC, farmers committees, mekgatlo ya bomme, mokala community bohol, balemi barui, batsadi le banana, baeng le balaledi wa lotlhe, bomme le borre. Ke lo dumedisa ka pula le boitumelo jo bogolo thata mosong ono. Bagaetsho sa ntlha a re be re bone tlhabo ya letsatsi, mme ke re a re eleletsane masego le matlhogonolo mo go tsotlhe tse di molemo ga mmogo le tsogo e e siameng le tswelelo pele mo matshelong a rona. Bagaetsho ke leboga go dirisa sebaka se khutshwane se sa botlhokwa go amogela motlotegi Raetsho Tautona le lekoko la gagwe ga mmogo le baeng le balaledi wa botlhe le beng gae mo lehelong le mo motseng wa Tsabong ka kakaretso o hileng tlotla e kana-kana go tla go tshwarela tiro e ya botlhokwa mo go one. Bagaetsho go boitumelo jo bogolo thata gore re gompieno re be re phuthegile hano go tswa mo dintlheng tse di haloganeng tsa lehatshe le la Botswana. The whole of Botswana is here today. Mme mo gare ga rona bagaetsho re na le motsadi wa rona wa tlotla e kwa godimo Raetsho Tautona a laleditswe jaaka e le tlotla e mo tshwanetseng go tla go rola le go simolodisa tiro e ya botlhokwa semmuso e rulagantsweng ke ba Conservation International ba tshwaragane le ba temothuo ga mmogo le maphata a mangwe ka maikaelelo a go thusa Batswana bogolo jang balemi barui mme go eteleditswe ba bomme ko pele. Betso go lohano re tsile go ithuta mme re kopa jalo gore lo re etse tsotlhe tse di tla rutwang go dira tiro ka botlalo. Re tshwanetse ra itse ditiro tsa maphata ka go harologana. Ba Conservation International ba setse ba kile ba lekodisa setšhaba bogolo jang balemi barui le boeteledipele jwa kgaolo ka maikaelelo a lenaneo la bone bomosola jwa lone mo setšhabeng le tshomarelo tikologo bogolo jang kwa mahodisong kwa go tshabelelwang ke kgotego ya lehatshe teng. Betso re rotloetsa Batswana go emela mananeo a puso a tlang ka ditsela tse di harologaneng ka dinao a maikaelelo a one e leng go tlhabolola lehatshe le go tokafatsa matshelo a bone. Motlotlegi Raetsho Tautona le baeng botlhe ba loleng hano motse ono wa Tsabong ke mongwe wa metse e megologolo mo lehatsheng le la Botswana, mme o setse o godile ala thata le ha go santse go tlhaela hale le hale. Jaaka re itse gore ha palo ya batho e gola le tlhoko la ditlamelo le ditiro le lone le a gola. Mme mo gone betso re tshidile jalo re le merahe e harologaneng re ntshana se se mo inong go tswa go lowe. Re fitlhelane ra ba ra kopanela mo go one dingwaga tse dintsintsi tse di hitileng ntwa di petsa se morae gare ga rona. Re ne ra amogalalana ka diatla tsoopedi ra utlwana ka lorato ra tshwaraganela ditlhabologo phuthego mmogo ra emana nokeng mo mathateng a dintsho le malwetse ra disa mmogo ra tsoma mmogo ra ya go batla ditiro ko mahelong a mangwe le dikwele re le mmogo re tlhokomalana
re bopile bolosika ka go bua dipuo tsa ba bangwe ka go nyalalala mme ra bitsana brothers and sisters of one community of Kalahari South. Kgaolo e ra e tshogela ya ka dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe le yone bya mmuso e ka tsetsang Batswana. Ke kgaolo ya leruo le diphologolo makgabisanaga. Ke kgaolo ya sekaka ya marata go lejwa e ka o kang bojanala. Motsamaisa tiro nna tota ga ke se bui. Ke kopile hela go amogela baeng. Mme ke re motlotlegi ra etso tautona le lekoko la gago le botlhe ba ba tseneng phutego ye gorogang ka pula Batswana betso. Ke lo amogetse ka diatla tsoopedi ka lorato lo lo kalokalo. Pula! Ra leboga Kgosi David Setelo Toto wa bobedi. Mogolokwane botsadi, mogolokwane. A ileng gore ga ke thoke go bua ke tabe ke laletsa Dibasen Namastap ke grupu ya ke itshepang thata ke grupu e leng gore mo ngwageng o ne o heta ke yone e ne itsere number 1, that is 2024 champion wa bone. Ka jalo ke tabe ke ba hile serala go ta go ba kgosi ha batse le go register monate ne o re le gona le go itakisa ka bone. Dibasen Namastap group. Bagaetso a re ba bitseng jalo ka megolokwane. Molaodi o eletsa kanye sengwe lo ba checkeng hela ba go di ka ba phunyega gongwe le gongwe ha maphatleng a leng teng ba go phunyega ko. Tautona ne ke re ha ke leba ka ha le ke gadima ke bona ke gore ke lebetse mohiri director DPSM Maitso ke be ke re batlotlegi makhanselara a kgaolo ya Tsavon district ba se ka ba re ke ba lebetse mogile beng ba me. Thank you. Leboga molaodi, ra leboga. Ke bona o ka re o kwala gape gongwe wa baakanya. Dibasen
wetso ko gae bao e le ka setlhopha sa polka.
Mogolokwane jaaka ba fologa mo stage. Re tiro e nngwe yaka le ke re ke ba itsise gore tiro e nngwe yaka e ke e dirang ka bogabane. Megolokwane gape batsadi ne ke re ke ba bolelle gore tiro e nngwe gape e ke e dirang ke go nna Megolokwane. Ra leboganeo kana ke ntse ke bona o batla go emelela o batla go tshwara go teng o ka ba le mo go wena mo nakong ga thata batsadi ke na le molaetsa o tswang go molaodi o e leng gore ha ntse a eme ha o lebetse mongwe o e leng gore re tshwanetse gore re mmone molaodi ke ta diragatsa thumo ya gago ne o bidiwa hela go twe honorable Tirelo ema batsadi ba go bone ke utlwa go twe o apere bonte thata ha ke se ke mmone mme hela ke a mo itse ke tsala ya me ra leboga botsadi re ne re hite ka yone eo ne re lebetse molaodi wa kgaolo ke ra mokhanselara wa kgaolo ra leboga le nna batsadi ne ke re ke diragatse phoso nngwe ke baakanye ke dirileng re na le mo councilora wa dikgaolo tsotlhe metsi yotlhe ya kgaolo ya Tsabong mo councilora Tirelo Setshogelo Tautona ke mo councilora wa dikgaolo tsotlhe tsa lehatshe la Botswana le kgaolo e ya rona ya Tsabong district Malish Dona ke mo kgaolo ya ka ya no tsotlhe kgaolo tse tsotlhe tsena ke nna ke tsele ke na ke tsele kgaolo ena ra leboga honorable ra leboga Mogolokwane tsamaela ka kwano neo tsamaela ka kwano Mogolokwane jaaka re ba mo councilora wa dikgaolo tsotlhe re thusegile gore be re tsile kwano go tla go bona mo councilora o hapegileng ba gaetso ka tselentseng jalo re tla be re laleditse jalo mme Phosias Gomelo o e leng gore o tsile gore tlhalosetsa jalo ka gore ke re le gonega le gore project e kana tiro e tla be e tsamaya ka tselentseng jang. She'll be giving us a project overview e leng gore ke ya Conservation International Botswana le go fi ba gaetso #re tokafatsa mafudiso #temothuo ke yone #maikaelelo a lephata le ke go tlhabolola matshelo a lona ha re le mmogo re tla kgona. Megolokwane Makisimolole ka go lemoga go nna teng ga Tautona wa lehatshe le lente la Botswana President Advocate Duma
Gideon Boko. Ke tswelela jalo ka go lemoga tona wa ofisi ya Gatautona Honorable Mohaswa. Ke be ke tswelela ka go lemoga mothusa makere mo tshwarelela tona wa lephata la ditsha le temothuo, ministera wa lephata le ke ikaegileng ka lone mo tirong e tona e le imphileng batswana betso, Honorable Edwin Dikoloti. Ke be ke tswelela ke lemoga botona Honorable Mathote, Honorable Muswani. Ke be ke ya ko mapalamenteng a rona wa Jwane Mabutsane, Honorable Kwapa, Honorable Lukutani wa ko Kgalagadi North. Mija hela jalo muoro gatango mongaone Khosi David Setelo Toto. Ke be ke lemoge go nna teng le botsamaisi jo bo hapegileng jwa ga molaodi ntse re na le ene beke yotlhe re thupa le bomonao. Council Chairman wa kgaolo e ka kwano re Mothanke le Council Secretary re Mogorosi, ma-councilor otlhe ke sa leba le ntse re mmontshi wa council tirelo. Ke be ke tswelela jalo batho betso ke lemoga ka go hapegileng mokwaledi wa lephata lone la ditsha le temothuo re ibineng le monnao Dr. Motshegwa le bo monna lona, Director wa DPSM Megaone Mcholo le Senior Commander wa Sepodisi re Tuelo. Ke tswelela jalo ka go lemoga ka maemo a lona ga ke batle go senyetsa molaodi tiro e nte a e dirileng ya go lemoga ka go thomagana dikgosi tsotlhe tse di hano tsa dikgaolo tsa Kgalagadi, Nhabe le Bobirwa le magosi a mangwe le makhanselara otlhe a hano batho betso. Ke lemoga jalo baeteledipele ba di kompone tsa puso, CEOs tsa di parastatally, directors ba ba hano, the media houses represented here, bomme le borre. Ke be ke heta jaanong ke a go ba ba mphirileng ba ke tshwereng le ba go la bone mono mo gae ko Conservation International. Ke lo itsise hano gore ke na le Senior Vice President wa Africa Division Conservation International, Dr. Jimel Mandina. Ke na le go lemoga jalo gape ka go hapegileng wa Green Climate Fund, the Vice President Steve Penfield, the Vice President of the Southern Africa Field Division Julia Levin, the board member wa the Green Climate Fund for Africa, ile ngwana wa Motswana re balisi gopolang a emetse Africa yotlhe. Ke sa lebale Chief of Staff go tswa ka ko Office of the President re Opa Tsheko. Batho betso ke a dumedisa bomme le borre mo seraleng se ke se mo go sone se ke le mo tsa bong, bomme le borre batsadi botlhe ke a le lemoga ke a dumedisa ka boikokobetso. Tiro ya me ga e kalo ka gore ke tiro e leng gore magosi a me a harologaneng ba ntse ba thusa ke tsena mo dikgoteng tsa bone ba intirela mothogo. Sa me hela ka bokhutshwane ke go supa maikaelelo a le naneo le tautona wa rona, tautona Advocate Duma Gideon Boko a le simolodisang semmuso gompieno. Lenaneo le ke lenaneo la tokahatso mahudiso mo seemong sa phetogo ya loapi
mo mahudisong a rona a semorahe le leina le lele hela jalo le ka sekgwa le leina le lele jalo lenaneo le itebagantse le golwantsha ka ditsela tsotlhe tse re ka di kgonang ka go tisa bodiredi le ditirelo tsotlhe tse re ka di kgonang go di phutha mo metseng ya rona ya selegae gore re leke go hema manokonoko a go gothega ga tikologo lenaneo le Botswana ine a le kopela madi mme Botswana le hatse la rona la atega ka la hiwa madi ke le khota la le khobokanya madi go tswa ko United Nations le bidiwa Green Climate Fund ke sesigo se mahatsothe a ikabileng go lwantsha khothego ya go hetoga ga loapi go khobokanyediwa madi mo go lone mme mo Botswana madi ao a naanelwa ofisi ya Conservation International e ke yo ka metseng go bona gore re tsana mo dithoteng tsotlhe tsa Botswana mo dikgoteng tsotlhe re buisana le magosi le bogogi le maphata a puso a harologaneng go bona gore re ka hema jang seemo se se kana se ka re le hatshela thuo maikelelo a dintlha tse tharo sa ntlha e le go nonotsha bodiredi le ditirelo tsotlhe tse di teng go simologa ko metseng ya rona re eteletswe pele ke magosi go a go tsena ko godimo ko pusong ko parlamenteng ya rona mme re bereka le makgota otlhe a mo pusong le a ka konte ga puso go nonotsha ka ga go kgonagalang ka teng gore melao yotlhe le ditsamaiso policies and programs di abelane ebile di nonoge gore mo go sengwe le sengwe se se dirang re kgone go lemoga re go tsiboga gore re emisa jang khothego ya lehatsi sa bobedi ke go taka methale e harologaneng ya gore re rutane re hane botsipa e seng jwa boranyane hela re dirisa le botsipa jo bo motholegong ya Setswana sa segarona re khobokanya megopolo yotlhe ka gore batsadi ba rona re ka anya segolo bogolo mo go bone gore naga e ka hemelwa botoka go ntse jang re taka methale eo re ya balana mo dikgoteng tsa rona tse di harologaneng go bona gore re ka tamela jang naga ya rona ya mahodiso a semorahe sa boraro ha re kgonne go dira jalo ke go lemoga gore go tamela mahodiso go mosola ka gore go tatisa botshelo mo Motswaneng jo bo thabologileng ebile bo tisa maduo a botoka re lebella le gore ka konte ga go rua gona le dihe ditamelo kana ditsetana di ipehela tse di teng mo ditikologong tsa rona go Batswana ba tshelang teng gore tse re ka di thabololang gore botshelo jwa Motswana bo tokagale enterprise development le khota le la GCF le tsentse madi a hetang a kileng a hiwa ope mo Africa mo programming yone go leka go thabolola Botswana ka tsela e ntseng jalo re tabe re simolola ka kgaolo yone ya kgalagadi re palama re ya bobirwa re be ra go wela ko Nhabe ke naga e tona thata e leng gore re bereka mo go yone go ditsa ditamelo tsa mohuta o batho beso lenaneo le magoboka ga gona jaaka re ka bua ka go somarela mahodiso a rona le go tokahatsa tikologo e re hodisetsa mo go yone ha re sa kopanye bodiredi jotlhe le maphata otlhe ka gore go ama maphata otlhe ao ko metsing ao ko go tsa tshomarelo tikologo ao ko go tsa thuto ao ko go tsa dikgwebo ke sone se o bonang Minister Dikoloti
a otolotse lebogo a laletsa bankana ba gagwe di-ministera le di-ministry tsa maphata a otlhe ka gore ra ba amega mo tirong mo mosepeleng o motona o kana-kana o re o hilweng o. Maikaelelo a e tshwanetse gore ka 2030 re be ra go supa gore mo sepatšheng se ne re se hilwe ke ba green climate change re kgonne go le kae gore dikgaolo tse dingwe tse e leng gore ga re simolole ka tsone mo sebakeng sa gompieno le tsone di rute di anye sengwe mo kitsong e re tabeng re ta ka yone. Mme le go heta ho mahatshe a mangwe a Afrika a lebeletse gore sepatšhe se se nonneng se se isitsweng ko Botswana se a ba kata go ithuta mo go sone go tswa ko dikgaolong tse dingwe tsa lehatshe la Afrika. Jaanong ke tiro e tona e leng gore e re lebane go no go tshwanela gore monga lehatshe le tautona a rona a emele ka dinao a te go e launcha jaaka a ta ba dira gompieno. Tsatsi la gompieno ke gore tautona a launche a ribolole go simologa ka moso mo kgaolong yone ya kgalagadi re simolola go tsena mo dikgosing le mo metseng re simolola ka yone kgaolo ya tsabong le metse e dikologileng ka go ba tsenya mo thuto se ka dipuisano ya malatsi a mabedi go ta go suga dikgantse bogolo jang re thothomisa go bona gore tse di ba tshwenyang ka kwano ga go taka ga sentheng sa go hetoga ga loapi le gore go thabolola leruo ke dihi re be re tsenya madi mo tirisong ba re kaetse gore ba thabologe ka gore a go laolwa ke gore bone ba bona se se ka ba berekelang botoka e le se sentseng jang ga gona ope yo re tsentseng mo boxing ya gore ra go dira ka tsela e ntseng jana go bulegile gore makgota le merahe le metsi le dithota tse rang go bereka mo go tsone ba ikemele ka dinao ba re kaele re be re ka kgona go tolla lebogo ka madi a ra la tshwareletseng gore re kgone go tsenya mo ditamelong tse le di tlhokang gore mahodiso a rona le kgothego ya naga ya rona le go thabolola botshelo jwa Motswana ka ditsela tse dingwe tse e seng tsa leruo tse e leng gore di teng mo tikologong e di a go tsamaya ka tsela e ntseng jang. Molaetsa wa me o mokhutswane hela jalo ka gore ga ke bate go tseela mogolo mahoko e ne le go supa maikaelelo wa o hela le gore batho betsho me ke le rotloetse ke nako ya lona ya gore ha ntse go hunegile teng gongwe nako ke yone ya gore re honolole bomme banana bana le bogole le rotloediwa thata gore le nne le sabe ka gore lenaneo le buletswe mongwe le mongwe ka ga bokgoni jwa gagwe bo ka nnang teng a re tsene mo tirong batho betsho re intshe mo taleng le mo lehumele le kana-kana ke a leboga ka bokhutshwane jo bo kalogela motsamaisa tiro. Ra leboga mme Masegomelo ra leboga mahoko a go ya bohelo na re a re tsene mo lenaneong le rothe re ikitshe mo lehumeng le le kana-kana le tlala ke mahoko a magolo ke mahoko a mogolo ga ke bate gore ke senye sepe mo gone mme ke tabe mo nakong ya gompieno ka mogolokwane o jaaka nna ga batshe go supa gore re ne re mo utlwa re ne re utlwa gore a reng ne re mo tlhaloganya ke tabe ke laleditse Vice President Conservation International Green Climate Fund Agency o e leng gore o tabata a re ha mahoko a makutshwane ene ke Rre Steve Penfield. Rre Penfield. President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, Acting Minister of the Lands and Agriculture, Honorable Edwin Dikoloti, Honorable Ministers, distinguished guests, colleagues, partners, it is an honor to be here at the launch of this project.
This project brings resources from the Green Climate Fund to complement a major investment by the government of Botswana in building the climate resilience of its people. The GCF, as it is commonly known, was established under the United Nations Framework Convention on Climate Change to be the world's largest climate fund, mandated to support countries to raise ambitions and realize their nationally determined contributions towards low emissions, climate resilient development pathways. The GCF was founded as a partnership organization in recognition of the complexity of the climate crisis and the need for actors from all sectors to come together. The GCF Secretariat is based in South Korea. However, every project that the GCF supports is done through a network that includes national and local governments, communities, the private sector, and accredited entities like the one I represent, Conservation International. Through these partnerships, it is expected that the GCF's investments will lead to lasting change. All GCF projects must set mitigation or adaptation targets, measured as tons of reduced greenhouse gas emissions, or by the number of people in that it is cross-cutting, seeking to both reduce emissions and to directly build the resilience of farmers whose livelihoods depend on healthy, drought-resistant herds. The model that is being applied builds on the idea that if ecosystems are well cared for, they in turn will care for those who depend on them. A project of this scale and national importance is only possible through strong partnerships and unwavering commitment. We must extend our sincere gratitude to the government of Botswana. We particularly acknowledge the leadership of the Ministry of Lands and Agriculture, which stewards the government's coordination of this project. We also deeply appreciate the role of all ministries represented on the Project Steering Committee, including the Ministry of Finance, which ably represents Botswana's national priorities to the Green Climate Fund. Your leadership, commitment, and significant co-financing are the bedrock upon which this project rests. Our profound thanks go to the Green Climate Fund itself for their investment in Botswana's climate resilient future. We are also deeply grateful for the support and the participation of the farming communities in the project areas. Your knowledge and active involvement are fundamental to tailoring interventions and achieving lasting success on the ground. Furthermore, our appreciation extends to the civil society organizations who have been instrumental partners throughout the project's development and remain as key allies in its implementation. It is this spirit of collaboration between government, international partners, communities, and civil society that will propel this project forward. We look forward to working closely with all of you as we embark on this renewed phase, striving together to realize the vision of a prosperous and climate-resilient Botswana for generations to come. Thank you. Mogolokwane ke tsa gore re motsere ka thamalalo mahoko a gagwe a na le makutshwane mme a supa a tsamaya a leboga ebile a supa se thulaganyo e re leng ha mo go yone e tla se dirang a leboga le goromente wa Botswana go bo a bone go tshwanela gore a patagane le bone jalo gore go nne jaaka go ntse go nne le project e tshwana le yone jaaka a ne a supa gore le rona mo tsabong le rona mo Botswana re tshwantse gore re tsenye diatla re tshwanetse gore re lumagane re ithute re dire re skara sala ko morago le bo direla puso hela jalo mo lephateng lonele kana mo maphateng onea a ba lebogela gone go bone gore ba bone go tshwanela gore ba bo ba dirile thulaganyo e tshwana le yone mme le rona hela mo motseng le rona hela mo kgaolong re tshwanela ke gone gore re tsenye seatla re dire ka ga go tshwanetseng ka teng le ta gakologela gore re bua ka go tšhentšha ga loapi kana go hetoga ga loapi na supa jalo gore
kana ha le loapi le ntse le hetoga jaana re sa ipaakanya go nna thata mo go rona re le balemi barui go nna thata gore re kgone gore re tswelele ka di-project tsa rona tsa temothuo mme ka jalo project e tshwana le yone e tla re thusa hela thata gore re tswelele pele ke tsaya gore ka bokutshwane ke tsere go le kalo le nna le ka nkopela le gofi mme ka go rialo ga nosi o na le Mr. Jimmy Mandima o e leng gore ene ke Chief Field Officer Conservation International Africa Field Division ba kgaogana dinako ba ntsholegeditse gore ba kgaogana dinako o tsere 4 minutes Jimmy o tsa 3 to 4 minutes Mr. President, Advocate Duma Gideon Boko, Assistant Minister of Lands and Agriculture, Dr. Edwin Dilokati, Honorable Ministers here present, traditional chiefs and headmen, distinguished guests, colleagues, partners, it is a pleasure for me to be here to witness the launch of this project. Conservation International has, since its formation in 1987, believed in the restoration, protection, and management of nature for human well-being. Our work prioritizes securing nature's critical benefits to humanity. Since our inception, we have contributed to the protection of more than 6 million square kilometers of land and seas across more than 70 countries. Our reach is truly global, with offices in 29 countries and more than 2,000 partners worldwide. In recent years, as the world has recognized, including Botswana, the urgent need to address the twin crises of biodiversity loss and climate change, we have also updated our strategy to build on our successes and align with the latest science and global 2030 targets. I'm glad to inform you, Mr. President, that Conservation International recently launched an ambitious 10-year strategy for the Africa region to protect and restore 100 million hectares across Africa, from savannas and forests to wetlands and coastlines. With our 3 decades of experience on the continent, and in partnership with a network of visionary donors, African governments, partners, local communities, and global institutions, our joint effort will protect iconic landscapes and wildlife, stabilize climate, and improve the lives and livelihoods of millions of people. We must act now to secure the nature that people need to thrive, and the projects here we are launching reflects exactly that under your leadership. CI Africa's impact priorities include 3 issues: mobilizing finance at large scale so that the huge gap of sustainable financing is covered to support conservation and food production systems by designing and deploying a range of mechanisms that allow us to blend financing. Secondly, to support and propose nature-positive livelihoods and enterprises in partnership with local communities, the private sector, and government. And lastly, but more important, work with yourselves for technical assistance to build the capacity that is required by government and communities at all levels to improve policy and governance for climate, nature, and people. For this to work, our delivery model emphasizes the importance of partnerships and ownership by governments, and you are exactly testifying that here, Your Excellency. Regional transboundary collaborations and management bodies like OCACOM, ZAMCOM, ORASECOM, CASA TFCA, the regional economic communities,
indigenous people and local communities because ecosystem goods and services don't recognize borders. I'm excited to see the testament of your government's leadership and commitment to nature for people is attested by the launch of this project. Another key aspect that CI is seized with relates to policy coherence across sectors. Mr. President, it's important for impact and efficient resource use for cross-sectoral collaboration under coherent whole-of-government policy frameworks. This should include ownership of the program interventions through targeted and intentional community participation, efforts, and observing indigenous knowledge systems and merging with the science that CI and other partners can bring to bear to assure sustainability beyond the project life cycle. As I conclude, I would like to assure you of Conservation International's commitment as a partner of choice to the government and people of Botswana. We remain very keen to bring lessons and learnings from comparable initiatives in other parts of Africa and worldwide to benefit the curation of solutions suited to the context of Botswana. Congratulations, Mr. President and the people of Botswana on launching this project that we believe can serve as a great example for the SADC region, for Africa, and the world across all the leaderships, working closely with indigenous people and local communities, as that is key to resolve our global crisis while delivering sustainable development. I thank you for this event and look forward to our growing collaboration. Thank you. Le gofi gape ba gaetso jaaka ba Conservation International ba ne ba itlhalosa gore ke bomang ba tswa ko kae ebile ba tsile go dirang mo Botswana a re ba heng le gofi leo gape se se khutshwane hela se ba neng ba se bua ke gone gore se tshwarwa ke ntjapedi ga se thata go rela bone ne ba se bua ka sekgowa se tshwarwa ke ntjapedi ga se thata ba le ka gone go kgothatsa bao ba ileng gore ba teng mo dithutong tse mo projecting ye mo mafelong a farologaneng gore ba di emele ka dinao e tle re ka moso di beile gore di tswetse le hatshele mosola ba bo ba tlhalosa gore re eteletse pele re le hatshela Botswana mo go tabogeng le go inaakanyeng le lenaneo le o dire a re o leboga tautona thata go ba tsere sebaka go tla go le simolodisa lenaneo le a re shapeng tautona ka le gofi ba gaetso ra leboga neo ra leboga o go tsere ka bokutshwane mme bile ke gone tota mang ke mo kopela le gofi re tabo jaanong re ipaakanyetsa sebaka sa rona se se tona sa go emeletsa the President of the Republic of Botswana, His Excellency Advocate Duma Gideon Boko. Mira go dira jalo ka go dira jana re na le mmoki the poet's name is Mr. Itauleng o ta tsamaela ka kwano go ta gore ha le boko Mr. Itauleng o tswa ko motseng o go tweng quiz o tswa ko quiz Mr. Itauleng tsamaela ka kwano a ro peleng Itauleng le gofi jaaka tsamaela ka kwano a tlile go dira bontle thata Bongozwa ka baduma Kiduma duma ka boko Kirumile ke tata we Urwas Ruba Hara hara gampaya usuko
bona sebata ke letse ke lora toro kanti di monate ke lora tautura bokwa go ro ile tsatsi la gompieno mo tsabong ke madumedi tla gompieno ke a go bona that's my boy morwa ka tlerete more matlonta gompieno hala la sebata na go twa nna ka sepele madi a phala pakete ke phapanye ga magalapa ka ba pata go balabala mona wa ga ke ta ke gabeletse ke letiri go bo se ka khumya tsetse tshakala ya tola ke ta ke tsentsa marapo di namena mane tona poko ruas ruba baru ilore tsen thata ke moletlo motona wa go sinusa thutswa ya mahuriso le go itepate panya le topolo wapi re tlola go tlhole rua thuo ya bogologolo le tatsa le saka mahuriso a rona ke mahuriso a kopanelo le tele re tsen thata ka mosore tere thathelele barui ba bangwe le tere sirele tselu di mahuriso a rona ra somarele robas roba Ki my boy Muruba. My boy. Dumela. Tautuna boko dumela moraboko. Atiraga mpiore ke le bana bathong. Ka ke tsoko madison ke rumile ke tatarisiane la kwano ko tlo bone tautuna boko tlo budumedisa ta go dumedisa tsatsi la ga mpione o tlo mone mathong. Kana mo fukuri ke mo kuti wa rona kana ile ke go bona moraboko wa dira di makatsura tsa setilo sa bota utura ka bona o tsano nyane ya tshipi kra o fofela ku sikejere kra wa go ba repitseng ba tswana bare ke mofukuti wa rona Ruba Muramo hasa go irwa yalo muramo hasa ke komana tatila gampione ke a go bona beola ke le ka ro square ma pele ke a go bona tata unthumile go wena lena bola roba Mwa ile ke mona murabo ko kana di trofelo tsa ga go di a bona Kira ke bona ra ba khudi ya rena ga ke boele ko morago 1.8 kilo tla mona ka bona rena ba kwa ka ga ke boele ko morago ka bona ba la thala 1.4 ba khudi ba opera di pile bare boko ke wa rona kira ba ja tantaba la roba Hara jawara kilometer baula ton tete tata kana kirile kare ke tsokoma diso ba unta temo golon tumile are sira tsema hudiso beola ton tete tata mura di kolo di subsidy la le terra kopa re wa kopara komara go riwa ka subsidy robas Murabo ko teka go bitsa o tloemelelo kwano ire ke boela ko madiso ke re tata kare ke kopane le tautula boko molola di tsholola mofukuti wa rona Robas Bata go tshwara tautula boko ke ta ke itumela ke ta ke bodumedise ba ka pa di tshwantsho ba tla ba re tse mmino thoko ba tsina ga mpela ke a go bona nna kana ke bitsa go temoabi mo ipoko ga botsore mora itaolang ke itaola poko bo swa ka nne sa kana e re mpatele ko khwisi ke ra ko matapeng a thata ka ke rumile ke tata we Jaka takata ki wa ka samura go ke boela ko gae tsamaisa tiro ke bona swega kana ba tla go ipona le la mo sira le gara la poko ruba ta ri tsamaele mwa ruba ka mwa Megolo kwane yao gape maemo a le a me a ntse a teng a go tshwara madi ka botswerere
Dubas. Dubas. Sala Dubas tle re tsene mo lenaneong Dubas. Ha ile gore go bokete ke go tshedisa Dubas. Bagaetso ka seno sebaka. Dubatlamma. Bagaetso ka seno sebaka re makadinao re emeletsa moeng wa rona wa tlotla, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko. Mogolokwane batsadi mogolokwane re ntse re eme ka dinao jalo. Sebaka ke sa gago, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko. Le ka nna hatse betso bogogi jo bo hano le setse le bo itsisitswe bo balolotswe ka maemo a jone. Ma ke ba lemoge jalo ke bo ke ba leboge botlhe ka tlotlo le lerato. Ke lemoge bone baeng ba re nang nabo goneha ba re tshwaraganetseng thulaganyo e le tiro e re simolodisang ye mmogo ba Conservation International le ba Green Climate Fund. Ke ba itumelele. Ke lemoge ba tlotlegi ba gantsi ba na le go lebalesega batho ba ke ba tsang ka tlhoagalo tota. Ba ebile ke tleng ke eletse gore ha ke bua ba bo ba ntikaganyeditse ba bapile le nna, ke bua ka banana ba ba dikwele ebile ke bone bangwe ba bone ba apere le uniform. Ke batho ba ke ba ratang tota, ke a ba lemoga ba tlotlegi ba ke bone tota ba tlotlegi ba me bone. Ke le lemoge lotlhe ba nni ba kgaolo e baagi le baagedi ba yone, batho botlhe ba leng hano ka kakaretso ke a le lemoga ebile ke a le leboga. Ha ba ka le botsa gore a ke ne ke tsile kwano le bare le re nya ga tla ga isa tle o kgabotsehela ka gore gone ke tla ke santse ke tla ga ke ise ke tle go go lona. Ka jalo le ska la barala re le mpone le re leng kgabodisitsehela ka gore nna le lona re santse re tle go kopana, re tle go bonana, re bo re itumelana, re bo re itekudisana, re bo re ithulaganya jaanong gore ha godimo ga tse di santseng di tla le tse di setseng di gorogile re batla go tle eng. Ke a le leboga. Ke lemogele ene mokhanselara yo mogolo mo makhanselareng otlhe a lehatshe jaaka a kailwe re tirelo. Ke mo lemogele ene ka botlhaga ja gagwe le manontlhotlho a itshupang ka one, a sa batleng gore ha le teng gope kwa leng teng go seka ga lemogwa kana ga lemosega gore o teng, ka gore gongwe re ka tloga ra motsa motlhogo ra seka ra lemoga gore o tshwanelwa ke tlotlo
le temogo ke a mo leboga ma ke gakologelwe gore kgaolo e ke a mo palamente wa lona Micas Chimbombi yo ebile e leng ene tona wa tsa lehatshe le temothuo a bereka le re Edwin Dikoloti ga yo gompieno ka gore o santse a sa tsoga mme re mo rapedise a sidilege ke motho yo bo thata ke motho wa lona tota re mo tshegetse jalo mo dithapelong mme mo boseong ja gagwe o tshwareletswe ke senatla se se maotwa tsapogang yo majato re Dikoloti ha ba tshwaragane ba le mmogo ba bereka ka boinelo le manontlhotlho a go godimo mme mo boseong jaaka re Chimbombi o tshegeditse hela ka mašetla one ba itsegeng ka one ke mo leboge ke bo ke mo akgolele go tshegetsa jalo re tshwanetse ra lemoga ra bara utusiwa botlhoko ke dintlha dingwe ntlha ya ntlha ke gore leruo mo lehatsheng la rona ka dipalo ha moragonyana ba re dikgomo di ne di le 3 million di hetela kgakala yone palo ya batho ba lehatshe ka nako e ke buang ka lona ka yone gate dikgomo tsa rona jaanong palo ya tsone e wetse ko tlase mo go utusang botlhoko e ko go 1.7 million go raya gore re na le mathata re na le dikgwetlho temothuo ko morago hale e ne e tlisa go utlwala go bonala selekanyo sa 40% mo itsholelong ya lehatshe la rona ditshekatsheko le dipalo di supa gore ha re leng teng jaanong temothuo e wetse ko go 1.7%. re na le mathata re na le dikgwetlho kana tsone dilo tse di raya gore lona balemi le barui ba itsholelo ya lona e ikaegileng ka temo le thuo jaanong itsholelo ya lona go raya gore le wela mo isong le direlwa ke gore itsholelo ya lona e kwahetse ga lena ditsela tse di nonohileng tse le ka itshetsang ka tsone ke tshotlego ke lehuma ke bohutsana gone mme go na le dingwe tse di tlhotlheletsang gore diemo tse di bodintse jaana ha godimo ga diphoso tse re kgonang go di le direla re le baeteledipele go na le tsone tseo tse re tshwanetse re ha re di dirile re le puso re le baeteledipele re di amogele re se ka ra di itatola kana ra di bipa ha godimo ga diphoso tseo go le hosetsa mo re ntse re go dira ka dingwaga tse di ko morago mme go na le dingwe tse le tsone di tlhotlheletsang di bo di rotloetsa khumanego le kwelo tlase ye phetogo ya seemo sa bosa sa loapi e gompieno letsatsi le kgonang go tserema le hisa ka diemo tse re na re sa di tlwaela bogologolo go hetoga ga loapi mo go dirang gore dipula di ngotlege ra aparelwe ke mauba
a nameng ebile a goga ka sebaka mme bo e re nako e pula e renyana ga gongwe be e nna yotlhe e ka be e ne le mo dikgweding tse di mmalwa e bo e na tsatsi le lengwe hela e bo e re bakela tshenyo e gogola sengwe le sengwe matlo e gogola ditsela marogo e bo mo go tse di floods merwalela e ne e diragala bošeng ne re bona e gogola le lone leruo jaanong ka gore metsi a teng a naela ka bokete batho ba latlhegelwa khumanego ya nna ya oketsega gone mo go raya gore jaanong re mekamekane le mathata a mašwa a re sa tlwaelang a ebile go lebegang a ta nna a na le rona re tshwanetse re a ithute re a tlhaloganye re tle re kgone go itepatepanya le one yone merwalela e re tlela ka malwetse a batho le a leruo ka gore metsi a ha tswa kwa ta rwele diji a rwele le malwetse a tsama a gasa jwala mo mahelong a metsi a hetang mo go one go sala one malwetse mme ebile one metsi a ha heta ka bokete jo bokana a go gola le one mmu a digile dithare a oketse yone kgothego ya lehatshe majang a dikgomo di ne di tshela ka one a siameng a hela a nyelela go sala mehero jaanong e dikgomo tsa rona le leruo di tla sokolang gore di tshele ke dilo tse re lebaganeng le tsone tse re tshwanetseng ra di tlhaloganya go raya gore re tlamega gore re di ithute ka gara a di tlwaela di diša mo go rona mme ga re dira jalo ra patelesega gore re di ipaakanyetse re bo re iphemele mo go tsone ke sone se thulaganyo e re mo go yone e le maiteko dikgato tsa go lepalepana le diemo tse re mo go tsone thulaganyo e re mo go yone e lebagane le gore re himele yone tikologo e re tshetsang segolo bogolo mahudiso ebile e le mahudiso a re a kopanetseng a morahi kana a merahi re tlamega gore re babalele mahudiso a re bo ra tlamele ra tokahatse re tseye dikgato tsa go a tokahatsa dikgato tsa ntlha ke gore re iphaphe rona re ikgaphe mo go kgotleleng kana go rotloetsa kgothego ya lehatshe re dira jalo ka go tlhomamisa gore ha re ruelang teng ga re tsenye leruo la dipalo tse di ko godimo go heta se lehatshe le ka se tlhokomelang go bo go raya gore jaanong bojang bo hela mmu o go thega o bo kgotlelesega go bo go raya gore jaanong e ka nna ya sala e le seka ka gare ka ke ra thola re kgona go hudisa mo go one re tshwanetse re babalele yone tikologo ye re amogele dithuto le dikitso tsa gore tikologo ye re ka e babalela ra e somarela ka tsela e ntseng jang thulaganyo ye e re ba mo seemong sa go ithuta le go tlhaloganya gore re tle re babalele tikologo re heme dikgwetlho tse re lebaganeng le tsone thulaganyo e a nama mo dikgaolong tse di nopotsweng
di le tharo ke kgaolo ya Ngamiland, ke kgaolo ya Kgalagadi le kgaolo ya Bobirwa. Di tharo jana tse go simololwang ka tsone. Mme ya ntlha mo go tsone dikgaolo tse jaaka di le tharo ke Kgalagadi boremelelo e le gone ha re leng teng gompieno. Go botlhokwa gore re lemoge se re bo re se lebogele. Le itele go fileo le itele bo le duduetse le sa duduetse nna go ituduetsa lona. Nna le skala ntuduetsa ga ke ise ke simolole ke rile ga ke ise ke teko go lona ke eta. Gompieno ke kgabotse hela le skala ntuduetsa go ituduetse lona le bo le ikitele le gofi. Metse ye kana dikgaolo tse di kgaogane ya Ngamiland ra akaretsa metse e le 50 a lenaneo le thulaganyo e tabong e anama e dira mo go yone e akaretsa 50. Mo kgaolong ya lona metse e 36 e ya Kgalagadi re tsentse ha re leng teng mo teng. Mme ko Bobirwa metse e akarediwang e 16. Metse e yotlhe ha gore mme batho ba ka thamallo re ikaelang gore re goroge ko go bone ba kae ka palo ke 247,000 ya batho re ba bala ka bongwe re tshwanetse o nne mongwe wa ba 247,000 mo metseng e 104 mo dikgaolong tse tharo ba re tshwanetseng re goroge ko go bone. Lenaneo le baame le ba thuse ba thuthuge ka itsholelo le dikitso le ka ba dirang dilo ka teng go ya pele. Go botlhokwa gore dilo tse di nne jana. Mme ke sone se puso yone ka bo yone e neng ya tsaya dikgato tsa go tshwaragana le ba bangwe ba ba dirang le tsa phetogo ya loapi ba Green Climate Fund ba Conservation International ya nna le tshwaragano ye ga batlwa ditsompelo ba tla ka se ba se tshwereng mme le puso ya tla e sa iphutha matsogo le yone ya latlhela mo thulaganyong ye ya latlhela madi a tshwarang 1 billion pula a kopanang le a tswang ko go bone ba re tshwaraganeng le bone ka $96.7 million. Ke madi a bokete a lebaganeng le thulaganyo e re mo go yone a tshwanetseng a goroge mo go thuseng dikgaolo tse metse ye batho ba re ba badileng mme bone batho ba 247,000 maikaelelo ke gore 54% ke gore go heta sephato sa bone e bo e le bomme le banana le batho ba ba nang le dikgwetlho
tse di harologaneng jaaka bana le bogole ke dilo tse maikaelelo a thulaganyo lenaneo le e leng one. Re ikaelela ka go dira jaana go tlhomamisa gore lehuma le re le kgarameletsa ko morago re le ntsha ka kgoro tsa motse re ntsha lehuma tse ka kgoro tsa dikgaolo re ntsha lehuma le ka malwapa gore batho ba rona jaanong ba kgone go tshela botshelo jo bo botoka. Maikaelelo ke one mme maikaelelo a re tshwanetse re a bue re bo re kgona go ta re meta re kala gore a mme a diragala a ra a hitlhelela le dipalo tse re di buang re kgone go di bala re bo re di supa re bo re di bona le ka maina le batho ba ba amegileng gore semangmang ko bokete mo motseng wo mo kgaolong ye o thusegile ke yo dilo tsa gagwe di a tokagala. Ha o le morui selelo se se tona mo nakong ye se se lelwang ke barui ha godimo ga tse dingwe ke gore ntshihalo go ata ga leruo go etse tlase. Calving rate ke gore go tsholwa ga marole go ko tlase ke gore ha dikgomo di dusa palo ya marole a yang go tshela mo go tsotlhe tse di dusitseng le ha tselothe ka bophara gatwe ke 37%. Ke palo e ko tlase tota. Ha re ka tsamaya ka palo e ntsegela jaana ra go goroga mo seemong se dikgomo tse leruo le tla bo le hedile gotlhe le go sena le ha ile sepe. Re tamega gore re dire sengwe re dirise methale e mesha le boranyane jo bosha le dikitso tse dintseng di le teng mo ngwaong le tlholego ya lona le letšhaba le le barui gore re tsadise leruo la rona le ntshihale le kgone go tsholetsa palo ye go tswa ko go 1.7 million le busetse ko go 3 million yole le bo le tudise yaanong. Maikaelelo a lona e tshwanetse ha o le morui lo ena o ipheselo gore mo go tsame dikgomo tse 50 ke batla gore mo ngwageng tse 3 kana tse 5 kana tse di 10 tse di tlang di bo di oketsegile anong ngwe di gomagomela sekete o ipheile maikaelelo e le selo se o losetsang gore o goroge ko go sone. Ha o goroga o tshwara seelo sa gago yo mongwe le ene ga la tshwara sa gagwe rothe re ntse re oketsa palo ye ya 1.7 ra go emeletsa ra go hita ene 3 million yo re kileng ra mokgoma re bo re hitela ko pele go botlhokwa. Ke sone se re leng ha gompieno rothe mo letsatsing le go le motshegare tsatsi le penne gore re bonane re dumalane ha re bo re itlame gore ra go inaakanya le thulaganyo e re simolodisang gompieno ra go tsena mo go yone ka mašeta le maikaelelo a go hitlhella tsone tse ntseng ke di balolla mme re tabo re dira jalo re tshwaragane go tabo go tshwaragane lona setšhaba balemi barui baagi baagedi ba tshwaragane le bone ba re dirisanang le bone ba Green Climate Fund ba Conservation International rothe ra go nna sopo sengwe seboka se se itebagantseng le go baakanya tikologo le go tokahatsa mahudiso le go ntsihatsa le go tokahatsa boleng ja leruo
le go thomamisa gore re hedisa gotelele le huma go na le baeteledipele ba ba dumelang ba heletse gore le huma ga se selo se se ka nyelediwa ba dumela jalo ba re o ka le leka wa hukutsa manukunuku a lone ga o ka ke wa le kgona ma ke le tlhomamisetse mo pontsheng tsatsi leno ke le bagane le lona mo mathong ke le bolelele gore ga ke mongwe wa baeteledipele ba go nna jalo nna ke yo wa learugi yo o dumelang gore lehuma le ka hengwa la hela la hedisiwa gotlhelele mme ebile go tshwanetse go dirwe jalo ebile go dirwe ka bonako ke yo o dumelang jalo nna mme se go dumela hela ke eletsa re ka supa le ka ditiro ra kala ra lebella dielo tsotlhe gore re bone gore a ke boammaaruri lehuma le la nyelela mme tsatsi le lehuma le nyeletseng ga gona go bua nna ke tlile go didimala lona le tlile go bua le tlile go duduetsa go itudueletsa lona le itumetse hela jaaka ke bone le duduetsa ma 1.4 gompieno la go duduetsa di sele nela nkutusa bothoko le ha ke ne ka ha ke ntse ke itumetse ke bona le duduetsa ma 1.4 ke re batho ba me ba le nna ke le motho wa bone go bonala gore lehuma le ba imetse ka sebaka se selele ha ba kgona go duduetsa ba itumela ka bokete jo bokana ba itumela le mmenyana le la 1.4 gore a gore ba ntse ba imetswe thata mme maiteko a simologa ga ise re goroge re mo tseleng ebile ga gona ka ha re ka hapogang ka teng mo tseleng ye ha le duduetsa la bobedi le ituduetsa gape le tshwanetse jaanong le bo le dudueletsa gore nya 1.8 ke wene o gorogile o tswa mo go se re se kgaratlhelang re tsenya se sengwe re se hitlhelle re nne re mmete jaana mme dilo tse di tsamaya tsotlhe ye re kopaneng ha ka yone le yone ke e dirang gore 1.8 yo nako yo a gorogang a ska re a goroga be le gore o go itlhela jaanong le leruo la gago le hedile gotlhelele o bona le itsholelo ye 1.8 yo a go emeletsa mme o ntse o siame e se ka nna gore ha 1.8 a seo kore jaanong ke lebita mo go wena o bona le tse dingwe mme ebile bangwe ba ne ba re 1.8 yo hata re simollanong re lebitse re le fodise re bo re go botsa gore wena o na le eng seo ka reng se botokanyana ema ka ha wena ga o motseng ke ganana le mogopolo o ga ke itse gore lona la re nna ka re o pe yo ta le baganwang ke 1.8 a neelwe 1.8 nna ka rialo ga ke itse gore ba bangwe ba re mongwe ba tankganetse nna ka re go sa kgathalese gore o kile wa bereka o na le pension 1.8 yo wa lehatshe la gago ha go lebagane a goroge ko go wena nna ke dumela jalo go na le ba ba ganang re ta ba utlwa le bona mo a lebe a ta buela gagwe mme lehatshe le rothe re le direlang bagodi ba le diretseng botlhe ha ba gorogile mo dingwageng tse ba tshwanetse ba neelwe 1.8 nna tumelo ya mebetso ke gore se ka ra simolola re ba thothomisa re ba thamathamisa re ra ba thola gore a we nya 1.8 ha goroge go nne hela jalo ne ke hitahela ka eo tota kgang ya rona tsatsi leno ke go simolodisa thulaganyo e re le mmogo re tshwaragane re itumele mme ebile
re bo re tsena mo go yone ka masheta re inaakanye re tlhoagetse ka gore maikaelelo ke gore re itokagatse re hemele tikologo ya rona re baakanye thuo ya rona re inonotshe mme ka go rialo ba ga rona ka ke ne ke satla ke ne ke kgabotsegela maaka one mahoko e bo ele jaaka ke ribolla lenaneo le semmuso e bo ele jaaka ke le simolodisa hapele ga lona mo ponong ya lona lotlhe tota le sa simolodisiwe ke nna ke le nosi re tshwaraganetse tiro e rotlhe gompieno jaaka re le basupi mo go yona gore re simolola re simolodisa re ribolla semmuso thulaganyo ye ya tokahatso mahudiso tshomarelo ya tikologo go itepatepanya le diphetogo tsa loapi tse di re bakelang ditlamorago tse di sa siamang gore jaanong re heme re lebagane le diemo tse re bo re di henye ka mahoko a beso ke a le leboga ke lebogela gore re bo re kopanega ka bokhutshwane ke lebogela gore re bo re kgonne go tla go simolodisa jaanong ka mo e ne le tshimologo lona la go tsweledisa ka manontlhotlho lenaneo le dithulaganyo tse ke tsa lona beng ba tsone tota baokamedi ba tsone ba bagolo ke lona di dirwa jaana le ba ba di eteletseng pele ba di eteletse mo boemong ka tlase ga thotloetso le ka tlase ga thomo le bookamedi ja lona ke lona le ba okametseng ke lona diboso tsa bone ke lona lang go diragatsa ke lona lang go tlhomamisa gore thulaganyo e ya lona la e tsamaisa ya atlega le nonotsha ka megopolo le dikakanyo le dikgakololo le tshegetso ya lona ka lerato ke a le leboga batho betso ke simolodisitse jalo semmuso ke ribolotse jaanong ke busetsa tiro e seng ko baruting mme le bone ba ka tsena mo teng ke busetsa ko go lona tiro ye ya lona dikgosi makhanselara baemedi botlhe le mapalamente mongwe le mongwe tota mo setšhabeng boikarabelo jo ke ja gagwe re bo tshwaraganetse dingwaga tse re tshwanetse re hetolele ha tshele le sale le lebega ka tsela e sele ye e seng ko e bonwe dingwaga tsa teng ke rile di tharogela ba ga rona ga di dintsi ke a le leboga ula The President of the Republic of Botswana bagaetsho bana ba gago ba go tsholetse sengwe tautona ba ne ba re ba kopa gore o eme metsotsonyana ba tle go neela se ba se go kgobokanyeditseng ke laletsa jalo kgosi David wa bobedi gore a tle ka kwano kgosi David Toto wa bobedi a tla le nnananyana baeng ba ga tautona ka sebele gore a tle go moha se e leng gore ba se mo tshwaretse sebaka ke sa lona gore lo tle ka kwano le tle go ha moeng wa rona wa tlotla se bana ba se mmaakanyeditseng nana nyana wa rona o tswa mo sekolong sa motse o gaufi ha o bidiwa Maubelo sekwele e le sa Ikaneng Primary School ke ngwana wa Ikaneng Primary School mo motseng wa Maubelo
motse wa Maubelo o patagane hela le wa Tsabong e bapile mo tseleng e ya Middle Pits. Megolokwane ba gaetso jaaka lo lebogela tautona gore a bana tsile ka kwano a re o tla lo boela gape semmuso. Ke ne ke ipotsa gore ga a rwele go le kana-kana nako ya tang a sa hetegela go tabo go ntse jang. Mogolokwane go na le mme o mongwe ga a re ke ena neng a dira sengwe sa dimphotse o ka tlhaba ka mogolokwane wa itumelela sebaka sa gago. Re lebogolongkwana re ba peleng diatla re utlwile sentle re tlo go sala morago ga re tswaga. Megolokwane baetso re lebogile mama re go lebogile thata. Monga me phate e diriwa ke jele e bidiwang Dinabota ko Kolongkwaneng. Letlalo le bona le ke letlalo la pudi e bidiwang Bulbok e mo kgalagadi. E ke bidiwa ke pudi e bidiwang Kalahari Red. Bontlentle jo ba gaetsi ke tsogela ka mabogonyana a mabedi a ke be ke dira mampempe a ke a diranga mo kgalagadi. Ga se gone hela go gontsi batsadi. Ke a leboga gore monga me a ba tsile go bona se re se dira mme kutlo botlhoko ke re ga di bonale. Ke ne ke kopa monga me re Moswane a riana ba bone gore o rekile ntseng jang. Ke ne ke kopa monga me re moeti mo wasa le ena a riana ba bone gore ene o tsere mampempe a mantle jang. Thank you monga me. You want to say something? Your name, maybe? Hello, my name is Anita. Hello, Anita. How are you? I'm fine. Thank you so much. Thank you. Relebogile thata, the president of Botswana, Advocate Gideon Boko, oka gonna ha batsi. Relebogile thata Kgosi, relebogile Nana. Nana re o na itsheba. Megolokwane ba gaetso Nana ga bana le tautona bana le go mohamela etsanyana e hapegileng mme ke dumela gore tautona e tla re ha boetse kwano a buse phetolo re ka nna ha batse bagolo re tlutlile our president. Ra leboga Neo ke tsa gore batsadi re itumetse Mogolokwane. Ra leboga ma re tswelele ra leboga tautona re lebogela sebaka se ke dumela gore nako jano ya taba a tile a sa hitegela re itse gore jano re ka kaya gore go tabo go le kae mme ra leboga re leboga hela thata re tsena mo nakong e leng gore jaanong ke ya malebo malebo a rona re tabe re a hiwa kana vote of thanks re tabe re hiwa ke the acting minister of lands and agriculture Honorable Dr. Edwin G. Dikoloti.
Hashtag temothuo ke yone. Ntajele leboge ba tsamaisa tiro ba tsatsi jeno. Motlotlege Tautona wa Hatshije, Advocate Duma Gideon Boko, re go tlotlile. Matona a leng hano Reetso Mohasa le ba bangwe. Mapalamente ba dikgaolo tse di amiwang ke thulaganyo ye ba re thologileng mokgosi. Mongame Kgosi Toto le Marara ba batlang ba go patlapatile go tswa khutlong tse nne tsa lehatshe. Kgosi Juele a le moteng. Ke le lemogile ebile ke le tlotlile. Kana tshimologo kana poiho modimo ke yone tshimologo ya botlhale. Mokwaledi mo lephateng le a lehatshe le temothuo Raitso Ibineng le balekane ba gago ba ba leng hano, molaodi le balekane ba gago ba ba leng hano, our valued partners ba Green Climate Fund, Conservation International, batlotlegi makhanselara ba ba leng hano, bana le badula ditilo ba bone, ba di association ka go harologana ba ba leng hano le ba ikemela nosi, re kgengwenyane a le moteng. Bobega dikgang jo bo leng hano. Banni ba motsi o balemi ba rui go tswa khutlong tse nne tsa lehatshe, baleledi wa botlhe ba tlotla ke le dumedisa ka pula. Pula. Betso ke tshegohatso. Ke tshegohatso e tona. Go ema hape le ga lona, go ema hape le ga Tautona go hitisa malebo mo tirong e segaditsweng jaana Tautona. Go siame ebile go tshwanetse gore ke simolle ka go leboga motlegi Tautona Reetso Advocate Duma Gideon Boko gore a bo re tutlile. Re tutlile ka go nna teng gore e nne wena mosimolodisi, e nne wena morebodi wa lenaneo le le ntlentlele. Mr. President, re motlotlo rra gore mo gare ga mananeo wa gago a pitlaganeng ebile a le botlhokwa-tlhokwa o bonne wa bona go le molemo gore mo tsatsing jeno o tle go tlhola le morahi o wa tsabong, go tla go tlhola le morahi o wa Kgosi Toto. Boleng teng jwa gago Tautona ke tshupo hela e sa romeng ya gore puso ya gago e tlhoahetse Tautona mo go hetoleng matshelo a Batswana le gone go rarabola dikgwetlho tsotlhe hela tse di tisiwang ke phetogo ya loapi. Re lebogetse thata mahoko a gago motlegi Tautona. Megolokwane ne sa kgale mahoko a gago ke tsoseletso e rurisang botlhokwa jwa naneo je ka ha le tsileng go buseletsa le go rudisa seriti sa Motswana le go gatisa motlhala o sa sutlegeng Tautona, motlhala wa nao la ga Matsieng. Re ikaegile ka tshireletso le gore re netefatse gore re a sireletsa tota tshwanelo ya motho ebile re sireletsa loago lwa tikologo ya rona. Betso ke losoletsa gore lephata le le eteletsweng pele ke Tona Chimbombi le tla tshwaragana thata le setšhaba le baanelwa bone ba re thusang ba. Re tla bereka mmogo gore naneo le ntshe maduo
a e leng gore a le tshwanetse motsamaisa tiro ntetlelela ka mo go hapegileng ke leboge Kgosi Toto le Marara botlhe go tswa khutlong tse nne tsa lehatshe gore bo ba le hano go tla go lemoga go tla go baakanyetsa go tla go simolodisa le motloge Tautona tiro e bontle modimo wa le ruise molemo o sa heleng boeteledipele jwa gago mongame bo a bonala ka dipalopalo tse di re thulogileng mokgositse kana dikgosi le Marara ke bone kgonkgonyane roku jalo kana jo e leng gore ba re bopaganya ebile ke bone motheo o go agelwang ditlhabololo tsa sennela ruri mo go bone dithuso tsa lona ga di balwe re le leboga ka tsone mme tshologelo ya rona e mo go lona gore naneo le re tswele maduo betso re lemoga re leboga re sa ikhutse maphata a mangwe a puso jaaka ntse utlwa matona ba ba eteletseng pele ba tsilega gore be re tshwaraganetse katlego ya tiro e mmogoe bodiredi jwa lona le tshwaragano e ya lona ha re ka e bopela ruri bommogo le popagano ya rona e tla ira gore nanao le atlege ba Green Climate Fund ba Conservation International mahoko ga le kana go le leboga go tswa mo botenyeng jwa dipelo tsa rona re le banni ba hatsije ra le leboga re lebogela boinelo le bonokopila mo thuseng tsa nyenatse go tswa go khutleng tsenne tsotlhe tsa lehatshe go tla Botswana ga nyena ke sesupo sa tlhoagalo le gore le tsa tirisanyo mmogo e ya rona le ponelopelo ya rona tsia thata barulaganyi ba eteletse pele ke molaodi ra itshore re thupa ra le leboga betso le ithorile boroko lo bereka le kontla ga dinako tsa pereko tse neng di beilwe ke re betso le kamoso ha ke wela motsamaisa tiro ke leboga morahio ke lemoga balemi barui go tswa khutlonne tsenne tsa lehatshe gore ba re tshologile ka dipalopalo ke ra mmaruri ke a le raya go taga lona ha se dinyana ke lo rotletsa gore la tamane ta le lephata ra tamalane re nne meno a tshwene makitla gore lenaneo le tle le kgone gore neela maduo a ra eletsang kgosi go botlhokwa gore morahe o nne gauhi thata le ditulaganyo tsotlhela gore ba ipone mo teng ga lenaneo le ko gore lenaneo le e nne sone se ipone sa bone mme ko bokhutlong ke leboga mongwe le mongwe hela lotlhe ba lenileng le sabe go ira gore tsatsi le la atlege a itse letsatsi le motlotlege Tautona le ne le beilwe ke modimo mme ha o lebella mo go Esekele wa bo 34 temana ya bo 14 e buisa yone thulaganyo e re le mo go yone motlotlege Tautona e bua gore ke tla di hudisa mo mahulong a molemo meraka ya tsone e tla nna mo dithabeng tse di go godimo tsa Iseraele di tla botha teng mo marakeng a molemoa di hula mahulo a manana dithabeng tsa Iseraele a kagiso ya modimo e hetang tlhaloganyo ya motho e nne le nyena lotlhe ke a le leboga tlholang le modimo megolokwane yeo ba gaetsho jaaka re ba mo tshwarela tona ha batshe a re
Re lo atametse. Ra leboga Neo, ra leboga Botsadi, re lebogela mogolokwane yo, re lebogela go bo re ne re le mmogo go tla go tsena mo nako ya gompieno, go le monate go kgathisa go le go ntle. Mme mo nako ya gompieno ke tla hitisa di le pedi di le tharo. Kgang ke gore jaaka re tswaga re tla be re ya ko lehilong lone la rona go Sedibeng, mme kopo ke gore go tla tsamaya taotona le ba mo patileng tota specifically ba ileng gore ba ntse ko pele le ba le a few others ke bone ba ileng gore ba tla tsamaya, mme ba bangwe re tabe jaanong re ka ya ko dikukama ke bua ke lebile Motshegare tsa ka Selentseng jalo tiragalo e diragalang ko motseng wa Tsabong go ka Tsabong ka kwa tautona advocate Duma Gideon Boko ona phaketsana simodisa semmuso na re leng gore tota mo khwalone le tebagantse go itepatepanya le phetogo ya loapi phetogo ya loapi e leng gore e heletsa e ama tikologo e reng go ama tikologo ya me temothuo go ama temothuo ya me botshelo ga mmogo le letseno mme ka go kgaolong eo thulaganyo e tla bokao ja one e tla nna sediba sa motlhakanna kana ga re syndicate se se bidiwang Mokala Syndicate ba ne ra utlwa ba re tlhalosetsa gore ba kopane ka tselentseng jang mme go nne tiro ya ba dirang e boela jang kgaolo e ntseng ja kgaolo ya bona ka tselentseng ja ka gore kgaolo ke kgaolo e leng gore kontle ga go bo ile mo lefelong le nang le sekaka ya ngwa ke bokaka ja lehelo leo gape kgothego ya mmu le tse dingwe tse leng gore di tla ka phetogo ya loapi di ama thata matshelo a batho ka ko thulaganyo e ka sekgwa ba bitsela ba re ecosystem based adaptation and mitigation project thulaganyo e ke yone tautona advocate Maboko a paketseng a isimodisa semmuso motho a gaetso mme tla re ha ba tsamaya lo ba go lekola sediba seo re boela ka kwana ntlokgaso re boela ka kwana ntlokgaso re simola hela ka go tsaya thulaganyo e re go rulaganyeditseng gore ya re kana ko e be re lekola tsa metshameko le tumo mpatane tswela wikanya rona. The internal auditing profession in Botswana has grown tremendously over the last couple of years, as evidenced by having a professional body being the Institute of Internal Auditors Botswana, as well as the growth in the number of internal auditors who are active members of the institute itself, currently being more than 500 and more than 150 of them who have acquired the Certified Internal Auditor certification. I have also noted that the Institute is led by a young board. As long as you are younger than me, I shall call the board young board. Under the presidency of Khontle Kupe. It is development like these which will go a long way in encouraging more young people to join the profession. Ladies and gentlemen, the theme of this year's breakfast is strengthening transparency and accountability in governance. It is of critical importance, especially given the number of governance challenges we have experienced as a country and globally the last couple of years. We therefore gather here to affirm our shared commitment to good corporate governance because we cannot afford to drop the ball, especially now. In the era where we live of increasing public scrutiny, regulatory complexity, and increased stakeholder expectations, our role as guardians of good corporate governance and integrity has never been more critical. That said, allow me to take you back to the origins of the word governance,
which is central to the conversation today. It is derived from a Latin word, gubernare, which means to steer. Therefore, corporate governance implies providing